Gospodine Lagumdžija, dobro večer. Hvala što ste se odazvali našem pozivu. Hvala i vama. Evo, krenut ćemo dakle od ove aktualne teme koja je posljednjih dana izazvala mnogo pozornosti kako u našoj zemlji, tako i u regiji. Dakle, sastanak Milorada Dodika i Dragana Čovića proteklog petka u istočnom Sarajevu, gdje su dogovorili dakle da će tražiti izmjenu zakona o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Vi ste ranije govorili zapravo da Milorad Dodik nikada neće započeti bilo kakvo odcjepljenje niti bilo kakve ovakve poteze. Međutim, evo, situacija se promijenila. Sada predsjednik Republike Srpske najavljuje blokade, a skoro na svim razinama. Što nam to govori? Što to znači? Da budem jasan, ja sam govorio da neće krenuti odcjepljenje. A to da će raditi blokade, to nije sporno i to stalno radi. I to će očigledno i dalje da radi. Također je jasno da ima partnera, vrlo jasno i prepoznatljivog, i ovaj pokušaj napada na Ustavni sud u stvari nije ništa drugo, nego imate dvije mogućnosti. Jedna mogućnost da radi da prijetnom blokadama, pa i blokadama, isprovocira sve ostale da pristanu na promjene u Ustavnom sudu. Međutim, to jednostavno nije moguće. Čak i kad bi postojala volja u ostatku koalicije da se ide na tako nešto, siguran sam da to ne bi bilo moguće sprovesti ni među njima samima. Ni u SDA to ne bi bilo moguće sprovesti, jer u krajnjem slučaju oni su tu jasni da tako nešto nije moguće. Međunarodna zajednica će, siguran sam, bilo kakvu blokadu tretirati kao antiustavno i antidejtonsko djelovanje. A u krajnjem slučaju mislim da Dodik nema toliki luksuz da blokadom blokira život, jer on ima mnogo većih ekonomskih i socijalnih problema nego što to sada u ovom trenutku pristaje. Ona je mala, ona slamka spasa koja je došla sa tranšom Međunarodnog monetarnog fonda, vrlo brzo će iscuriti i dolazi za par mjeseci, dolazi ponovo inspekcija Međunarodnog monetarnog fonda da vidimo zašto nešto niste uradili, tada će se opet nešto na brzinu morati ponovo dogovarati, ali to je druga tema. Da. O MMF-u ćemo nešto kasnije, međutim, evo, pomenuli ste Dragana Čovića, dakle, hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, koji nekako u svojim govorima, ali i gostovanjima ističe da se on najviše zalaže za taj evropski put Bosne i Hercegovine. Međutim, evo sad imamo ovaj potez, dakle, da podrži Milorada Dodika, da se mijenja sam zakon o Ustavnom sudu, što bi po mnogima zapravo tražilo izmjenu Ustava Bosne i Hercegovine. Za to vrijeme stiga upitnik, sada svi očekuju da na njega odgovorimo, da zemlja krene tim evropskim integracijama. Hoćemo li moći znati odgovoriti na to upitnik? Pa u mjeri u kojoj gospodin Čović i bilo ko drugi bude insistirao na tome da se ide nasilu na ustavne promjene na način kako je samo neko smislio, a naročito ustavne promjene koje idu ka dalje od dezintegracije zemlje, to je samo gubljenje vremena i ljudi koji to čine, da li svjesno ili nesvjesno, objektivno rasturaju naš evropski put. Ono što je posebno važno ovdje reći, ovu zemlju nije moguće rasturiti ukoliko se dva ključa ne okrenu. Jedan je međunarodna zajednica i drugi je političke snage Bosne i Hercegovine u institucijama Bosne i Hercegovine na način kako je to definirano Ustavom. Međunarodna zajednica, siguran sam, neće od toga odustati, ali i pođemo od pretpostavke da njih postane nekada baš briga. Moguće je krenuti u bilo kakvu disoluciju, pa tako i ukidanju Ustavnog suda, odnosno stranaca Ustavnog suda, što bi značilo direktni put ka ukidanju i disoluciji Bosne i Hercegovine, ukidanju Ustavnog suda i disoluciji Bosne i Hercegovine. To se neće desiti jer siguran sam da ne postoji većina u parlamentu da okrene taj drugi ključ. Jer kad bi kojim slučajem u SDA-u nekome palo na pamet da okrene taj drugi ključ, da donese odluku o tome, to je bila odluka o samoraspuštanju SDA, jer siguran sam da postoji mnogo više političkih snaga, individualnih, kolektivnih, koji prelaze sve političke partije u čitavoj Bosni i Hercegovini, koji su mnogo jače, a sada su tiha većina. Šute i ne bune se, jer još nije niko krenuo čekićem da rastura zemlju i da kartografe šalje da se to omeđi u katastar naprave 3 realiteta. Ne više treći entitet, nego postavlja se pitanje šta bi bio drugi entitet, a to je tema posebna i siguran sam da to nikome nije u interesu. Ni Bošnjacima, ni Srbima, ni Hrvatima, a boga mi ni čitavom Balkanu i Evropskoj uniji. Da, međutim, evo, Bakir Izetbegović, Dragan Čović, koalicijski partneri na razini federacije, na razini države. Kako vi gledate na funkcioniranje vlasti? Po mnogima zapravo ovo je samo neka koalicija koja funkcionira zato što mora, ali da u praksi malo toga ono što donijela. Pa znate šta, ovdje vlast funkcionira onoliko koliko funkcionira birokratija koja je državni aparat, inače na nivou, mislim, jasno je, vidite i sami da se ne zna ni ko je vlast, ko je opozicija, odnosno u vlasti imate i opoziciju, tako da opozicija može da se ponaša ovako kako se ponaša. Dakle, nema ništa od ove koalicije, mi imamo 2 godine, smo osuđeni na dalje gledanje ovog jada i čemera koje sada vidimo.
Da, međutim, evo, i Dragan Čović ili Bakir Izetbegović govore kako nam je cilj europske integracije zemlje, ali put u NATO. Kao što sam kazao u samom uvodu, vi ste nedavno boravili u Briselu gdje ste se prisustvovali zapravo jednom skupu gdje su bili tu veleposlanici članice NATO i zemalja koji su u procesu priključivanja. S kakvim porukama ste se vratili? Pa moram priznati da to je sastanak grupe posvećene jugoistočnoj Europi. I ono što je za mene bilo, na njihov poziv sam tamo došao, planirao smo 1 sat vremena da će to trajati, ovo je sjedište NATO-a, međutim to je trajalo skoro 2,5 sata i ono što je interesantno, praktično su došli svi ambasadori svih zemalja NATO članica, ne samo nas koji pripadamo jugoistočnoj Europi. Nekih 20 ljudi je učestvovalo u raspravi, postavili su pitanja, davali vrlo jasne komentare i moram priznati da sam vrlo ohrabren posle takvog jednog sastanka. Mislim da je savršeno jasno tu, dakle, svima da za Bosnu i Hercegovinu i za Balkan ne postoji nešto što sam ja nazvao plan B. Dakle, jedinstvo Bosne i Hercegovine kao društva zajedničkih vrijednosti, kao jedne multietničke zajednice koja mora da se unutarnje reformira, koja mora da ide ka evroatlantskim integracijama, to je nešto što nema alternativu. Pitanje je samo koliko će to trajati. Ali svako onaj koji ima iluzija da može nekim trikovima, ili ne znam nija čime, nekim pritiscima da isprovocira podjelu zemlje i njeno zaustavljanje na tom putu, grdno se vara. Dakle, malo razloga za optimizam posle tog sastanka. Da. MMF, pomenuli ste ga malo prije. Dakle, evo, posljednjih dana i također mogu se govori o tome hoćemo li dobiti novu tranšu stand-by aranžmana, odnosno hoćemo li moći da povučemo novac koji nam treba. Međutim, evo, što je po vama najveći problem kada je riječ o aranžmanu s MMF-om i kada tražimo nove kredite? Prosite, odakle, dakle, namaknuti sredstva i gdje ih investirati? Vidite, ovdje sa MMF-om imamo duplu logiku, da kažem, duple standarde kod ljudi koji uvjetno rečeno vode zemlju na različite načine. Ovdje je primarni cilj da se dobije tranša od MMF-a. I pristaje se maltene da se prihvati sve, a onda se to što ste prihvatili ne provodi. Najbolji primjer su vam akcize koje su sastavni dio praktično aranžmana. Čim je uplaćena prva tranša od nekih 79 miliona eura, sve je to odmah zaboravljeno. Ne smijemo zaboraviti da čitav aranžman trogodišnji sa MMF-om je otprilike težak nekih 553 miliona eura. Dakle, imamo još 11 kvartalnih tranši koje i svaka 2-3 mjeseca će nam dolaziti neka komisija kuc i pita šta ste uradili. Mislim da narednih mjesec, 2 dana se može još neko zavaravanje praviti, ali onda će se morati krenuti u ove odlučuje. Dakle, MMF nije neko ko nam daje novce. MMF nam samo daje dio novaca koji su nam potrebni, ali iza MMF-a slijede druge međunarodne financijske institucije. Mi ne možemo govoriti o pratećoj podršci našim reformama, pa i razvoj privatnog sektora koji se usmjerava Evropska banka za obnovu i razvoj, Svjetska banka, pa i Evropska investiciona banka, ukoliko MMF ne da prolaznu ocjenu. Ono što je, mislim, evo navešću vam mali indikator. Pazite, budžet je usvojen Bosni i Hercegovine prije nekoliko dana. 950 miliona maraka je za funkcioniranje svih institucija Bosne i Hercegovine. A za servisiranje stranog duga 1,1 milijarda maraka. Dakle, po prvi put smo i došli u situaciju da za servisiranje duga moramo odvojiti veća sredstva nego koliko nam koštaju institucije. S druge strane, pazite paradoksa, prije 5 godina je SDA praktično raskinuo koaliciju sa SDP-om i napravili smo veliku krizu zato što su oni smatrali da budžet za institucije u iznosu od 950 miliona je antidržavni. I evo već 5. godinu upravo su dobacili posle 5 godina do tog istog iznosa. Dakle, ne može se govoriti o nekom ozbiljnijem napretku bez ozbiljnijih reformi i ispunjavanja reformske agende. I na kraju, prije godinu dana, sad se te rupe popunjavaju takozvanim bankarskim zapisima. To nije ništa drugo nego banka izađe na tržište. Financijsko kaže vam, možete li uzeti vladinih papira koje ćemo vam za 6 ili godinu dana ponovo otkupiti. I tako dobijate jeftinije novce. Da, moramo se samo kratko pitati. Ali samo da kažem, pazite, prije godinu dana je federalna vlada lansirala bankarske zapise, svi su prodani. Prije pola godine 50% ih je prodano. Prije mjesec dana samo 30% tih bankarskih zapisa je prodano. To samo govori o povjerenju financijskih institucija komercijalnih, pa i građana u krajnjem slučaju prema reformskom putu. Napomenuli ste zakon o akcizama, dakle evo vi kao bivši predsjedavajući Vijeća ministara, kako komentirate ovaj potez uprave za neizravno oporezivanje, da se dakle poskupi nafta, odnosno zakon o akcizama i da se taj novac usmjeri na poskupljenje, odnosno na pomoć dakle pri izgradnji cesta i autocesta. Je li to dobar potez i zašto se zakon usvaja u parlamentu BiH? Pa pazite, to je potez koji je, da tako kažem, već
obećan međunarodnim financijskim institucijama. Ne radi se o tome, nisu oni nama samo te novce tražili da uzmemo od akciza zato da bi mi pravili ceste. Oni su te novce tražili između ostalog da mogu da vraćamo dugove koje imamo. S druge strane, bez izgradnje cesta mi smanjujemo društveni proizvod, smanjujemo poreze koje prikupljamo, smanjujemo zaposlenost i dakle i akcize, da budem vrlo jasan, akcize za izgradnju cesta su generator razvoja, a ne samo uzimanje prihoda od nafte i benzina. Da, vidim da aktivno pratite ono što se događa na BiH političkoj sceni, kako je u našoj zemlji, tako i u regiji. Međutim, nedavno su izašle na neki način i optužbe na vaš račun da vi kontrolirate još uvijek rad Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, dakle, čiji ste ministar bili u prethodnom mandatu. Ja ne znam je li kamera i vas hvatila ili mene, jer i vi ste se smijali dok ste mi to pitanje postavili s pravom. Dakle, to je slučajnost. Slučajnost. Dobro, slučajnost. Slučajnost ili ne, ali je znakovito. Vidite, ja ću, dok ima snage u meni, predstavljati ovu zemlju u mjeri u kojoj ja to mogu. I mislim da svako od nas je ambasador ove zemlje. I vi, i ja, i naši sportaši, i naši filmađi, i naši privrednici, svi smo mi ambasadori naše zemlje. Ja imam tu privilegiju da, otkako sam prestao da se bavim operativnom politikom već više od 2 godine u Bosni i Hercegovini, sam član dosta ozbiljnih asocijacija koje se bave interesantnim stvarima u svijetu i promoviram istinu o Bosni i Hercegovini. Promoviram Bosnu i Hercegovinu kao društvo zajedničkih vrijednosti i naše iskustva vani i promoviram to da je za cijeli svijet, pa i za Evropu posebno, jako važno da se očuva Bosna i Hercegovina kao jedno društvo, multietničko, multikulturalno društvo zajedničkih vrijednosti. Kao član Madridskog kluba, udruge bivših 100-tinjak šefova država i vlada, kao član Nezami međunarodnog centra ili obnovitelja Aleksandrijske biblioteke, grupe obnovitelja Aleksandrijske biblioteke, Svjetske akademije nauka, to su institucije koje mi omogućavaju da jako puno budem prisutan vani. Mnogo veći broj poziva odbijem nego što prihvatim. I ja tamo predstavljam isključivo sebe. Ja ne predstavljam nikoga drugog nego sebe, ali nastojim da prikažem Bosnu i Hercegovinu što je moguće. Znači ne kontrolirate rad Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine? Da ili ne? Pa prirodno ne, mislim. Dobro. Dakle, da li je kontroliram? Odgovor je ne. A indikativno je da uopšte ljudima pada na pamet da bi ja to mogao da radim. Što je za pohvalu u svakom slučaju. Dobro. Moram vas pitati i da prokomentirate optužbe koje je na vaš račun iznio biznismen Nihad Imamović gostujući u našem programu u emisiji Točka na 7. Kako danas gledate na te optužbe koje on iznio? Pa ja sam već za vašu televiziju da, ali ovo je prilika uživo da prokomentirate. I u svakom slučaju na sudu će biti jako interesantno da gospodin Nihad Imamović objasni ne samo zašto je lagao, nego i ko su mu nalogodavci, da objasni malo šta je on to činio, pa sada mora da sakriva svoje nedjela tako što će optužiti ne samo mene, nego i mnoge druge ljude. Dakle, radilo se o gomili laži i gospodin Imamović je čovjek koji će na sudu imati prilike da pokaže šta je govorio i šta je sve lagao. Napomene radi, ja imam nekih 7-8 puta sam tužio nekoga što me je klevetao i sve sam do sada dobio. Gospodin Imamović je vidjeti koliko ja znam. Apsolutno bit će. Pa već je jednom presuđeno u jednom slučaju kad je bio on dio ljudi koji su lagali upravo o tome, o takozvanoj aferi Reket, pa su onda napravili aferu Reket 2, za koje sam i sam morao da pišem tužiocu zahtjev da se istraži, da se stvar dovede do kraja. Evo, kao što vidite, stvari su dovedene do kraja. Gospodin Imamović je očigledno čovjek koji će na sudu odgovarati za to što je govorio. Dobro. Damir Hadžić, dakle, bivši ministar prometa i komunikacije Bosne i Hercegovine, član SDP-a i vaš i kolega i prijatelj, još uvijek je u pritvoru. Vi ga se niste odrekli, odnosno kao što su to učinili na neki način njegove stranačke kolege. Kako vi gledate na njegovo uhićenje? Svako ide na obraz onako kako se ponaša. Svako odgovara za svoje postupke na sudu pravde, na sudu istorije, pred sudom svojih prijatelja. Pa tako i Damir, pa tako i vi, a i svako onaj ko gleda odgovara za svoje postupke. Ali Damir je bio i ostao moj drug. I tužno je, zaista je tužno kako se ponašali neki njegovi dojučerašnji drugovi i prijatelji, očigledno lažni prijatelji, koji se nekada utrkivali da što je moguće bliže sjednu do njega, a sada ne smiju javno da kažu, samo da su mu drugovi. Sud će reći svoje. I svako je nevin dok se ne dokaže suprotno. Ja sam to već
jasno rekao. Ukoliko sud pravosnažno nekoga osudi, taj treba za tako nešto odgovara. Međutim, interesantno je, znate, da imamo jako puno ljudi koji su prošli kroz čitavu Golgotu, neopravdano osramoćeni u društvu, kroz procese koji su na kraju završili oslobađanjem. I još je tragičnije da ima mnogo veći broj ljudi koji očigledno jesu za suda, ali se tamo ne nalaze. Ja sam zato, ako možemo da biramo da li je važnije nekoga kazniti ili nekoga nevinog, ili nekome nevinom se ogriješiti, ne smijemo se o nevinog ogriješiti. Bolje je pogriješiti tako što će krivac biti oslobođen nego što će nevin biti kažnjen. Najveći grijeh je kad nekog nevinog kažnjava. Sad pazite, sjetite se da li je nekoj zemlji odgovarao za recimo 200 kusur hiljada maraka koliko je iz budžeta plaćeno Mirku Šaroviću što je završio u zatvoru i onda posle oslobođen. A ko može Mladenu Ivaniću, sadašnjem šefu države, da plati to što nakon što je oslobođen, presuđen pa oslobođen i blamiran po medijima, imao sreću da ga... Bilo je tu mnogo slučajeva. Ne, ali navešću vam banalni primjer. Pazite. Nemaš mnogo vremena, moram vas pitati. Samo još da završim jedan slučaj. Evo, uzmite prije 2 godine. Ste imali aferu gdje jedan veliki broj ljudi iz vaše branše, iz medija, iz marketinških agencija, pokupljen kao kriminalci i poslije 2 godine desetine ljudi je ostalo bez posla. Firme su propale. Ispostavilo se da je to sve rađeno za interese nekoga izvan ove zemlje. Ti ljudi su oslobođeni, a samo su ostali unesrećeni ljudi. Jeste li bili u posjetu u pritvoru gospodinu Hadžiću? Nisam bio iz više razloga. Prvi razlog zato što sam, kao što sami znate, zadnjih 10 dana uglavnom bio izvan BiH. Ali ići ćete, a druga stvar, ne, ja se nadam da ću ga vidjeti vrlo brzo kući. Dobro, moram vas još pitati za rad stranke čiji ste bivši predsjednik, znači rad SDP-a. Kako gledate na ono što danas radi SDP pod vodstvom Nermina Nikšića? Pa, SDP ima legalno i legitimno izabrano rukovodstvo. Ja se zadnje 2 godine nisam uopšte oglašavao na tu temu. Želim vrlo jasno da kažem, dakle, oni zaista ovo rade iz svoje glave i niko im sa strane tako nešto ne utječe na to što ne rade. Ja smatram da ljevica generalno, ne samo ne radi se ovdje o SDP-u. Ovdje SDP najmanje bitan budućnost SDP-a. Ovdje je mnogo bitnija budućnost uopšte jednog pokreta, neću da kažem lijevo, nego građanskog pokreta, pokreta društva zajedničkih vrijednosti, pokreta stranaka koje pripadaju građanskoj ljevici, ali ne stranaka koje to pripadaju u Sarajevu. Ljevica se danas vodi na dio dijela koji ima bošnjačku većinu, nažalost. Prije 2 godine, da vas podsjetim, tada su stranke ljevice zajedno imale koliko je SDA. Govorimo o našoj stranci, o DF-u, SDP-u. Da, ali su izgubile povjerenje građana. Gospodine Lagumđa... Vi ste u pravu, ali pazite, to je bilo prije 2 godine. Dakle, na osnovu onog što su radili u onom mandatnom periodu. Znači, niste opravdali očekivanja. Ne, vi ste potpuno u pravu. Dakle, potpuno ste u pravu. Ali šta se desilo u zadnje 2 godine? U zadnje 2 godine jesmo imali uzlet ljevice gore. Nažalost, nismo. Danas SDA bježi kompletne udružene ljevice za više od 100.000 glasova. Mi moramo vidjeti, ne više da se priča o tome da lideri obećavaju ko će kako da se objedini, nego se ovdje mora stvoriti mnogo veći pokret u kojem će stranke učestvovati u tome i biti lideri toga. Mora se krenuti od programa. Šta ćemo to uraditi? Prvo da ćemo poštivati ustav ove zemlje. Da pravimo pokret na čitavoj teritoriji Bosne i Hercegovine. Da to ne bude samo od Kozije Ćuprije do Maribora. Što želite reći. Mnogo vam hvala za izdvojeno vrijeme. Naravno, bit će prilike još da gostujete i govorite o programu N1 televizije. Hvala i vama.